Erika Parsons hi kumsang khazakwa sumko pariat February ni somni pariat khan lo pianga anu hi Caroline Parsons niin apa hi Billy Goodman ania anu le pate hi apian limachangin an khosadon lawani Caroline in Erika apai ma hian famasa pathum anei to boka Erika apai lai hian mi pa pakhat a date boka ami pa date ming chu Stephen Parson ania nimasila Erika pian ma hian Caroline le abial pa Stephen te hi anin chen le manani ome nimasila Caroline hian abial pa akhosak pui zoi Stephen Parson ming toplam chu afanu Erika minga achom til tir thawani amairo chu Erika padik tak hi kan soilan to angin Billy Goodman ani thung Caroline swan Erika apai no hian afamasa pathum te baka naute dang an enkol le tur chu a hupur hle maya achom zawdoni na shetalawa ti chuan afanu chu abial pahlui u naute nupa Casey le Sandy Parson te hena chuan Erika chu ada ta ani kumsang ni khan Erika chu kumni alotling veta a hemi kum hian danang thlapin Casey le Sandy te nupa hian fa atan anlata a Erika no Caroline hian afa midang hne na apetamai chu nuamlo ate hleya mase afanuta na chazok turi na ngayani sumlama anhar sa siya anin a enkola sheom taka minei otreng renga khosak pui ai chuan adole mamo apyang pe thei tura angai Casey le Sandy tenupa hne na pek chu cha in a shezokani chubaka Casey le Sandy tenupa hi michatak ni in a sia a afanu chu mangai taka an enkol ngai po aringani ti chuan Caroline chuan afanu ala thlak hlel ve ememai chu anule pathar tur Casey le Sandy tenupa hne na chuan a hlan felta ani Caroline chuan afanu chu nunnom zok nei tura abe seilain abe seilo le arin phak hau lo tur shimhuna afanu chu anur liam ti renga she silawa Erika chu anule pathar de chuan mangai taka an enkol niya mitenan shat lain alang lo lama chuan anun chu antir thai chin hleya Casey le Sandy tenupa hian fa anneya fanule fapa anneya an fapa ming hi James niin Jamie ti te poinan kauchina an fanu ming chu Brooke ani Casey le Sandy tenupa hian Erika chu an pahnia an ti du da po du tok lo chuan an fapa po chu an ti du da tir ta china Erika ku changte chu atur thei bakin an el saka akudru thlia khopin an el sak china ui ek le thil chop tak tak anei tir chin boka kong shen te in na tak takin an wa a closet a te zan khwa in an kal nana chu an ngei tir zia bokani Sandy tenupa hian Erika hi mu se thei topin an enkolani bera an nupa baka hian an fa te hian chinshat lawa abau nei thlangin an soi sachina ni kumsang ni som pakhat December ni som pasari khan Erika chu chinshat lovin abau ta a hemi kum hian Erika hi kumsom pathum vela upa ani ve to ani abau mani zana khan Erika le anule pa Casey le Sandy te chu an pathumin anin hau boy ani ome chutia anin hau shep nu chuan Erika chu Casey te nu pa chuan anti chindan pangain kilkhata ashem nan andin tira an haula hi an fapa Jamie point aruma changin alo shepa a Jamie chuan achung te in hawangai thlang chuan Erika in atho apik thu asoite ashat phak thu asoya atho acham mai do niin Erika chuan anule pa te chu ashilani Jamie soizel dan chuan anin hau shep nu jingkar ma taka chuan anule pa baka Erika te chu ina an omlo veka chu chu mak ati hle ani achan chu jingkar ma taka an tho ngai lo wangani ya Casey le Sandy te nu pa chu an jing chhuak an ron ho vele maya nimasela Erika ero a mel mu tur a omlawani an rolina chhuak nge chhuak lo ti chu Jamie po hian a she chuang lawani Jamie chuan anule pa te jing chhuak an ron ho hian anu Casey chu a mela danglam na vak a omlo ni in a soya apa Sandy ero thilrap thak tak tonga dangbul mai mel aput thu asoi thung thilmak tak mai chu Erika hi achin shat lovin kumsang ni som pakhat khan abawani ya achung te hian July tha kumsang ni som pathuma abaw thu police ne na an report chawani kumni te meu mai abawani ya an chenom khoveng tele achung kwa a chen pui te ngei puin enga tinge Erika baw tho hi police ne na an report lo thei jok ti zona alo lut ta a nge achung te hian anin hau shepa wangle anti du da china wangin atlan bawani an ring jok niang le police station na Erika baw tho report tu hi a unaw pa ngei mai Jamie ania Jamie chuan a unaw nu chin shat lawa a umrei lutuk ta chu
thil dik nia shelovin 911 a call ta a ti chuan a unau nu Erica Personi bo thua chuan anu le pa ngei Casey le Sandy te chu arin hlel thu a soitel bokani Jamie chuan anu le pa Casey le Sandy te chuan Erica chu an thatanga ti chuan an twal zola an phumani arin thu chenin police te ashila nimasela police ten Jamie soi anga an twal zol an hanlai chuan rin hlel tur engma an hmulo thongani Jamie an hetia anu le pa aring hlel mai hi thil omlo ani shan lova a unau nu anti du da lai mu chin tu ani mewa ama ngei po an du wang ni lova a unau nu anti shom tir chin dan ngai to chuan rin hlel tur dik tak te po aring hlel ani jok mai thei kan ngai dana chuan suspect turan oma chui se an man ngal thei mayang chu kan ti mai theia nimasela chutiang chu athleng tlat lovani Casey le Sandy tanu pa chu American talk show lartak pakhata an fanu bo thungchang mi pui ma asoi turin Dr. Phil Shaw anin lana ti chuan he show hian Casey le Sandy te chuan heti hian an soyani kumsang ni som pakhat khan Erica chu an bula a chen du to lawa wangin api tak tak apa Billy Goodman anu Irene Goodman ni bula cheng turin akal thuan soya nimasela an thu soibo zuya police ten Irene Goodman chu a omnan han chui chuan Erica pi chu Irene ani reng lauti an che chhuaka chu mai ba ka Billy Goodman a chung tele alaina nai mi reng Irene ti mingpu anum lo bokani Billy anu Erica pi ming dik tak chu Irene Goodman ni lovin Chloe Goodman zok ani ti an che boka chu mai ba ka Erica pi Chloe Goodman chu kum engemaw zat liam ta khan aboral dai to ani Casey le Sandy te nu pa hian dot an soi pop ti chu police te hian an she chho zela do soi zelin aboni tu khan Zinkara anvenga McDonald's restaurant pakhata an nu pa le an fanu Erica le Brookten en chuan an kala chuta chuan api dik tak nia an soi Irene Goodman chu wahmu an tumani anin mu chan nia an soi chu Erica chuan api bula kar ni vel omadu thu asoya ti chuan kar ni vel tur chuan Erica chu api Irene bula an peta a nimasela kar ni aliam nu poin Erica chuan api bula la omri adu thu asoya aron hodu lova anni point shwai holui chu an tumbik lo ni in an soya ti chuan chumi bak chu Erica chanchin an sha to lo thu an soya ni thilmak tak mai pakhat le chu Erica kha api bula turin an shwai ni in an in soi sia nimasela Erica thomno pakhat po an pek lova thomno tel lovin an wa shwai top nin an ma ni ngei point Dr. Phil Shaw hian an soi bokani he an tho soya wang hian mi puite chuan Casey le Sandy te in soi fiana chu an oilo na sa hleya manifa te mundanga karni lai tura thla tur sin engtin nge a thomno pakhat po an pek saklauti chu mi puite zona le an sha thiam lawani nimasela Casey chuan athu soi chu an khu moi le mai khopa Erica chu thomno engma aken tir lo ni lovin ina changin aken sak ngeya nimasela restaurant na anin mu na tur an va thlen chuan Erica pi Irene chuan chen pakhat alo neya chunu chuan Erica chu thomno thar an lei sak chewa wangin thomno ken angai lo walo tia ti chuan a thomno ken tir chu a hon le mai ni in asoita dayani Dr. Phil Shaw hian Casey hian Erica chu api Irene in a umpui tlata a pele du lo nia arin thu asoya nimasela he atho soya wang hian mipui an thinrim zual hleya zona tam tak adong le ta zeka engwangin nge a fanu chu kumhi te meu mai api bula ngai ven me lawa a omtir thei zok ti te nan dema adamem tia a chanchin voi khat po kumhi chunga a zot me lo mai chuan mi puite ati thin ur hleya nimasela heipo hi Casey chuan heti hian chang le in Erica chu anuam ti zok na muna a oma angai tho soin hlim taka a om thau chuan ti in angai ven lo tho soya chuba ka chuan Erica chu alo teirol chho chan dona alulu chwa in a chanchin po aron shil me lo nia angai thu asoya ni Casey le Sandy te nu pa in an soi angin Erica kha McDonald's restaurant na an shwai chum khan an fanu Brook po kha an shwai telve ani kha police ta chuan Brook chu zonan han zot ta a nimasela anu le pa te soi angin Erica bawni khan khoya ma akal lo thu asoya McDonald's a akal lo thu le anu le pa te walin khoya ma khamini khan a chhwalo thu asoita ani Dr. Phil Shaw hian Casey le Sandy te nu pa chu polygraph test nei tir aneta a nimasela Casey chuan polygraph test chu nei adu ta haulawa apasal Sandy zok chuan polygraph test chu anei ta a ti chuan mi puite be sei lo takin
Sandy chuan polygraph test chu apal tlang hlo mai crime story ngai thachang te chuan polygraph test hi adik vek pik lo ti chu kan she thau ome maktak mai pakhat le chu Dr. Phyllis Shaw hian Sandy polygraph test result an char chwa don la hian Casey le Sandy te nu pa hi an hoda yani ome an ngai thangam lo nge niang ngai tuana ati thui hle mai July ni somthum kumsang hi sompali khan Casey le Sandy te nu pa chu an fanu bau thu man ani ta thawa an man chan hi an fanu erikai bau thu thudik tok lo soya an chanrwal wangania an fanu bau chan dik takero shet alani lovani an man chan pakhat le chu an fanu bau chung khan erika I an adopt no lo man sarkarin apek chin US dollar zaruk chu cholawa an lo lalak reng chin wangania thu nei tu ten hena Casey chuan an fanu bau thu thudik tok lo asoya wangin thupa achoya apasal Sandy ero korda chal nei tura ti ani thongani he kheisa mi puite le thu nei tu te ti thinjim mai tu chu chal an nei chung zong po hian erikai ai ma chuan an do soi chung chang le erikai minga an puisa eruk ringot hi an soiber ani chaila hian Casey le Sandy te fapa Jamie chuan atira asoi angin a unau nu erikai bau chan chu anu le pa te an ni thu asoya nimasela anau pai hlo sakna man hi alak felvek nuwa anau pai sakna nu chu phone in anau te pai chu achhiat thu ashila ti chuan an biak zui theilo nan a phone number te po athak vek ani ome ti chuan a hnu daya Casey chungte zinga mi pakhat chuan anau pai na nu chu bepopin Casey indota abum tho ashil leta ani Casey chu arai reng lo tho soin an sum du awangin chutiang thil chu ati ani thu asoi chal nei zo hnuwa chuan diklo taka Erika I an enkol na loman an laka wangin Casey le Sandy te nu pa chu lungin tan tir anita a nimasela Erikai bochan ero shiat alani ta chuang lawani jelan tan lai reng hian Sandy zok chuan kumsang ni somparuk September ni somni pasari khan thunei tu te nena Erikai omna tur munnia ashiat ashilta a Erikai omna tur munnia asoi hi Chesterfield County South Carolina ania ti chuan police te chu Chesterfield County a kalin Sandy soina mun chu anwa dapta a topa chuan Erikai chu anwa muta ani nimasela wandoi thak tak main dam chung nilovin arwang jok an mu ani Erikai taksa hi alo chena sa to hleya nimasela technology alo chato boka arwang chu medical examiner tin an endik nuin ataksa chuan athi don mai nilovin hunrei takata to ngaisak ani ti an shetheya aru te chu atliaka adam le na hnu ma te po a omnwal bokani a hna ru te a khaberu tlak te po an muchwaka Erikai ruang hi achha deu to wangin athi dan tak hi chiang takin an soi theilawani ti chuan Casey le Sandy te nu pa chu Erika personi chunga poi khoina wangin kumsang ni sompariat February sompakwa khan courtin ro arel sakta a Casey personi chu Erikai thina first degree murder charge or tirania damchung lung intang turin antia perola chhop halsak ani don lawani August ni kumsang ni sompakwa a trial nei chumin Casey hian athiam lo thu apuanga nimasela ashemna mu akyam pha chong lawani chutiang bokin apasal Sandy po chu December ni sompasari kumsang ni sompakwa khan court ma athiam lo thu soin khongai na angena court chuan second degree murder charge or tir thungani Erikai thina le anti do da na hian anupoi achoi omawangle do soya thodik lo thunai tu te anshilawangin court chuan Sandy person chu atlembera kumsum thum pathum lung intang turin atita ani